Ki officer kinong Trey bat kinong Kershan Kakasi Hills Autonomous District Council KHEDC hagano sngi aku saw tarik nailur kila kendet kumbayu tdong seng habalami ke khubor na uba Powell Soklet EM bat unong ai ktien ke seng VPP ha KHEDC ba uba shembor lang renja ulah hiar bat ino ya kesyuki Chief Executive Member CEM halor kadau kajingkot jingkhia ya kashithi hiar syuki la ai ha chairman KHEDC ba strong pillar kharjana hakaba ula pentep ban nakadaw ko jingpom klan kemet kapat uha ban sumar shwa menta shipor uba shembor lang renja ula ong ba ula shem yakani karai haka jinga kendu lang baro ki MDC jangka parti kabala long haka jan miet arku saw tarik hakam ratre kam jungu habakran berkilat pathai khubor uba Powell ula ong ba ka jing hiar syuki jong CEM kamde na kanu kadaw hendre na ka jingbom klan kemet jungu kaba uha ban sumar shwa menta shipor bat yakani karai ula shemru haka jinga kendu lang baro ki MDC jangka parti kabalong menta kajan miet hakam ratre kam jong uba Powell ula ong ru ya menta kumni ki MDC kelayale haka parti VPP yano kinjit ban penkhamti yakani ka kam nong yalam bahakli jong ka executive committee uba Powell ula ong ru ya menta kumni ki MDC kila haka parti VPP yano kanjit ban penkhamti yakani ka kam nong yalam bahakli jong ka executive committee MDC yang pasal voice of the people party ni kotna ya ki parang tokoh kubor di penpau ke ding Sofia no tak musim ke ding musim berkutip ba i chief executive member ni ba simbol lang raja ila hiaspina na kasni ke asobile kata i siom lagi ila khot ke channel juga baru ke MDC dan ka PPP ba ila ya kran ka parti hibat away dan kini sni kan kadau hi kamde kan ngundu kadau kadai nama ba ita kan juga nak buat berkian nak try ki buat ki wan sini PE mo ya ka jenong kamet ya ka ki ya ka sulkran ki ru kala keluar ha ba ila pelong ya jelo ka PE si buhul dia besi kila tanpa mo ba ya ka tak ada sokya si ke jeng prian ada jeng hias ki ki mani jeng sutu audio mengilam start ini nama Shamkhang ini nama ubah smart ubah poi office kapur bagian mo ubah penyan sobha ka ikiwan dan dari wala batai bahas pangata ka kya ka jubi ini ya kemudian daka cuma misi lengkap lupa ka kikentik kukodo kejim duai kejim kickbox ini baik yo ada kan ka kya ti ya kadika studi ina kamdisian nalor bagi yang menjulang di MDC juga PPP ila penting untuk chairman juga council bat ila penting ila ya selap makin dalam juga parti ke parti kalau penyanyi kan no ke nak kalian bijongi ke mungkin MDC ya kan ke kam jelah sanya abet ka parti bahkan dia akan rekam kuma pilih ini dulu ka por basnang dulu ba form ya kan ka lihat sesa jungi ini po KCDC deka parti hi ke bersyuti mo lalu berjit manu banong CM manu banong PEM manu banong chairman kali ke parti ke penyai kita baru dia akan juga kam hidup di rasanya dekat parti bahkan dia akan kam kuasa akan kerbat ya ki baru ki patba ke negeri ke jumi mo banumdan kono ke jeng atatin banumdan kono ke jeng snow kadehi kata kadau ke ba mesti jumi juga ban Malaysia ban sumber dari tempat ini si kamlong ka badai pat pengi pertama resi kalau kini enggak ban buat ada pilihan kata sistem ko ini buram mau dia tak privasi begini bagi dia kesan begini dari kenal ni bagi dia ada yang kerpa tu kipat bak jokari li ke jinglam di bak sembor jak kumsi dan makin iki du mana hitam kumlo kalau kau bila persamban dia kau hatam jemat kalau kita don kam dia ke syakri ke joki kepada yang baru kipat bak jokari kan mau lihat ini kecil dua yang kisah kecuali apa kari kecil katon kam jadi bah semua nak tunjuk ban penting ni kecil sekali menolak gunung dalam kecil jadi skam bagi prian kin buram yang kata kai ke bah bau ke memikir di si baru ina prian ina buram yang kata ka cuma bau ini beda ke juga kam cuma mana pring kebun ki cibenu kecil tinggi skam bu ko mikir bokit yang baik dia ada penyakit ya mo yo ya kaji semua kemudian kat bekerja dua jika jengkesan pada menjadi tempat bagi baik asyam ini orang yang kami buat bagi
sesi malam pimene ya baru kikam ke bede ibadah ka teli ka isi ya bede kan sinti ka parti berpilih ya ke itu kam sini dan ka parti jong fi kan sim ya karan thung tau no yang si malu kita sudah songa jalan tan mo ngiri nak setiap tan na isi mo yang seperti ini lah kuliah di kata hadir ka dengan parti di baila tetap ini kumka jangan juga parti parliamentary party eleksi hadir bagi ada songi ini parti dan yang tinggal dalam juga parti di seperti bagi sebelumnya kata parti ini misalnya apa parti makan lalu pelaku masalah sini kalau nak mentajam ini yang kata ini sekarang misalnya apa hanya parti parti kakak ini lalu dalam juga parti at ko dayan sa sinigalo pa ka si pakin ay ka jimut sa parti danuban say em kumangal amma nado ka ba ni job mengiki kanun ke disi hadi bala nominate di Matthew ya baru kikam ke bari bajir manong ia manong siam kala le de parti kena kala gojoni ni kumti takim number kiba disiplin kiba kongo kiba sania be ka punya parti ni sania be parti uno beri baka parti kecil ingin yang honda kecil teman mesin nak kata mesin kecil trailer ke mesin kerja tadi nyelek hatu kam nong ke jumdu nong ka bakrao kam tan GP ki prime visibility lang siam ba yi no ikri kam hashtag miti ha ka so kemungkinan ni doni ke jing so bendur no ni usim dunia ulang bala trai hai ka kam apne ni kena bagi ne ke forum ni ko apa sai kembala ong kene ram parti maka VVP kadang board kena ngelam mo kadang board kibri kibla pet kibla biang kibla konjen pat sinti ya kono ka kam ka baka parti ka set ban ini uskamru na prejongi ki ne ki khanyo ka khangot ngidon kibri kibla biang kiban sinti ya ka kam layo antara jamnya ya ka suci kam jam siam ba ila aisha antara jamnya di dan ka ba aksap ilo ka hatukum cerman ba penyak ka house satu phim i kam long ka jingdo long ha ba jing song no mai ya ka ban jing in i ni suki ka kam kumusiam kata kami basisya jing i no pesan jing i ya ka suki kan long sha ya ka jingdo ba khau hi nomor ba ni i sha ba kumusiam dan yang ka mensiam trai sukri pendap hak ya kam lam ka bala sukan sat i oh sisa kan long hi ka jinduk jumutai khau ti kumbolong mentapin apna ka parti yan ubun untung kani ka sunga ka kani pat ha bayde ka terbenta ka sunga ka parti yan bukan sila ya yanu kan jet yanu ka bet banjit kata ka sunga parti ma ka de ka kam jang ka parti no ha kalau bisa hadiah banglayo ay kani ka city resign jang CM belum jeni na mamari na hak sekretari di parlemen sekretari na hak yang baru ai ke jepit office jeng governor nang governor ya lek kan apa pun